pos ngapo sedu pentana setong dua telok ponce mana bangkit ponce mana orang laki tak cukup setong dinina mono cakna bekalan setia gengkun alasannya re aman abena. Reng laki cuman mangken jarang beta eroma seneng ngaleleng lupa anak binina alasan kakanca ngucap bede parlona tapi cek toro entar ngaleleng ben pacaran. Janji seka temuan alasan na posa nompu kabinina aduh cek pentera se mikir carana tak ngurus panas ojan pakon seka temuan teng lake mangken ngalaknya mana tak mikir anak pos ngapo sedu pentana setong dua telok ponce mana makin ponce mana orang laki tak cukup setong binina mono cakna bekalan setia gengkun alasannya re aman abena. Ponce mana, makin ponce mana orang laki tak cukup setong binina mono cakna bekalan setia gengkun alasannya re aman abena. Ponce mana, makin ponce mana orang laki tak cukup setong binina mono cakna bekalan setia gengkun alasannya re aman abena.